ma fa so na min ko nyala fa ko ba ti yana man no wurum pa ma ban shan rikyan ka pa ma pi harban ni kanya fa kullan ban rangan duniya ngo kullan ban ba te gurumma amma kayo ban yara la ya yelo ko to abe lol kam gado comme TV zone na bala yulum bona Abu Muaz imam Ilyas na nyala ngumbe tudu mo pune rezo chekan labna katitizan jima anzanzan to uzas chekati te labngoma ente hadinyala yeto ashele dembobte bipola pamne pasara biagu pulne dometi bolt ma musulma kampun yelma de ma bukata ne musulma de nete mile to nirin tu nete bisham kabere pune jenaba kom bolenye jenaba kom ka wula nyere zashi te dadin mo pune to na ndi to sogo aile janaba kom Qur'an yaldi yato a lu'asham kaman butala sab birin to gare janaba kom nyala da'ri banin sal da tambala da kara kamal da bihi janaba kom nyala bin sha'u da kara ita baga tiyada da kara example shall ne ko enti bi ngahan shall ne enti domin pa ay lam da karam bala okay nto te kin ma tanda kana tanda nan program ma ta pa lo shele kati yari alwala nango ya toa trial inkeni mana biela kati na wita nan ti ko tin labna ta gbani mane ni mana kar doni janaba kom din nan ka nin salaka mina pa ay lam de tuka di pa shele ana nan laniya tam kam mi yen yelle to an dan malata musulma to zorra vini to ashanga kaman 15 years mo na wo pa bakaram pa mami no wor bakaram ma manam size mal 80 years mal 70 nama mal 50 years nama okay to ale ka bunto bo ha bo shela hankal na najin panan par polo kaman tun ko yana ta bo ham mo poi kana antum ndanya maso ko pa o gar 60 years ntia wara ko mal kaman 20 kalo amlia ka ko be jengna po bona le nta gar systema kapti jiuna karam ka mino di fila ko kambo ko en fatiha zo ko kana non ben do hal na zo non na oni o ji fatiha karam ka pour jengle kan so sam ka to so adwa kapil karam tra karam fatiha ma mpa chira nahi gol shel no on karam fatiha ma nahi uraba biara kay to ashele la gol man ko rapi Allahu akbar dinna shiro yel woy afa alhamdulillahi rabbil alamin la gol man ko rapi to yem bo hami woy dan ba because nyala do kam tala na chaka pa mi adini so wula ko mino idan be hal ko idan to wo fatiha karambo de zoe kat abma pam bien carte de tar ko yan bo pour jama yo hala o pa ay chen karamba ko o no pa ma pi haro la karbiro ma wa sona min ka gwaza hanya musulmi kanya muslimi ma fa sona min ko nyala fa ko ba ti na man no worum pa ma ban shan rikyan ka pa ma pi harban ni kanya fa de sa nesim shebian wo de wano gurka tare gur pa modin de tunu mi to ashanga de zo de butuka hadith yal kana karizaya ni kiyama dale bit bohar jama ya to kanyendu ka dan palka apadin ba pale jilma jilazo it will hold you back yes nyama pa nguna o yeto akam binna bulu amliya karpo bamino o mazo ama be kullu amliya den nashel o yidanzo karpalm do do nguna ayala zuya abi jingle bi abi jamana pa jama azo karjiya bakaram qur'ana ba bakaram nazo azo karjiya nyamar kun ko tien kala dabba pambu onne ko mino pa ko bien ko ji kom su o mina jimbo wula ka sura kom I have time kama nto ko jine mpa ba yi kam min ba jiya kam bo harba wula ki sura kom ma kam bo harba de cheka ami benani an wurba en de to nan ba kaman man zashin sha'ane kay yo lehm ma kan sule
Yes. That's my wife. Tenirmo ban to zan kafne musul sura marmuna nanasha nan ko woto janaba kwam subu wula ka nabra suru janaba kwam ora zle anabra suru ora yun de me kayinanti yalle kataba bo handle zunga malle do hadisi nan perle bene wur janaba kwam subu kan yalla nanasha tahalna ne wunda di shahar ora zam ka nabsur ka nabu wuhole shanga ben ko demonstrator wuhro shanga ben ko wuhrole anab ko zanga dirbijin wuhro bale kamantin ko jiya dirfilan ama zo so pa an to jibin sha ko ben wuhole zo janaba kom sub ma de nyala ben sha na ni salnan tuna zangala nga man kasi ay chang suratul maida puni ayran pahar kobga nani no wallahu yuhibbul mutatahhirin nna won yurlo odab shaba bang pang de bang nang do wula incha nang de man sakashi ayla na suratul maida ayla na suratul maida ayran pahar de ba yobo ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu de wurla dan tunin sal ngala walla shab ama ka al wala zokar da kana dra nan me ka janaba kom su mi kala ayo ma kana dra kam na karnyala komi ta kan ta ba kom pu jingle tayamma ma zokar da kana la aya ma tatabo dilan kana suratul nisa'i suratul nisa'i ma acan ayaran par 43 mbala la aya ma tatabo lan kana dam nyubu benda na bakar dam nyubu la ay ma 43 duba kana ni mani da musulun se ben shakam na kan na gradually okay brato nyur dam kamal furo jingle kar ko biani dela kana on ta ayranti ya no sor la nyur dam completely surat an-nisa 43 mbala do la ayna ngoma kati lam ama musulun ma te problem nyala qur'an ay shina bozo kar shina ayana ma shanga dolla tabaraka dalire ka shanga mal dalire shira zo den shina hadisi shalan kana ka chantale asbabun nuzul puni imam sayutin sable page 117 bala ni bubuhala anabe tin kana ta pal shawa wala katiyan bai karnya adra nan meka bogo bira changa to bana ka kunna bi mira yan chang brajir la pa amma shaba nana shami na anab zo nyen sayyidina bakar ko bago bi pumbel ba mono so nana shan wanzan ti anab muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanzan wata anab muhammadu ka bi cham to ko jiyo chang nabun to kunna ka zan solne nabo vuhe de sa be yan cham kala kum ngo dwan tanga ka pa ba ngo shina nana she den ngoni damge kana na she shina ka yala na ngun che nan borga non zang shel lo amle ma nar borga ya ka na ce kana kimbal trsito nan chanta bo babanya bor shi halta labna halta geni mani ban geni ka na dwan na she gbal pana zo ngi non ngi wodola ni mana o bi mi ka sed na bakar ta kana ntu so onu tal ngoma mena na she nyanga tip ka ya ban male ñene ci ka ta palan lu xel tan pal ngoma ka pa ci ni ngoma zo on wotir mur lu xel pul kom nabi ka ci ka ta palam ci ni ngoma na kanan wula ka palan ki dan ka jingle sa subayi ngoma ta banya kom pa ar kom wula ka nan lala naomi oyen ta quran aya kam na dalire something has to happen ni mane kana on tum malaika jibril na kan nati yala na muhammad ni ya ayyuhallazina amanu ya ina binti yalman ne nawni idza kuntum ila salati sahshal kam iti sinin niyan ipo jingle faksilu wujuhakum yimpa an yayinni wa aydiyakum ila marafi kapa aynuhum ma hal ni pama yingo wamsahu bi ru'usikum kazan aynu je zurne wa arjulakum ila ka'bayn kapa ayna bango wa in kuntum junuban fatahharu dimiti nan ki be janaba puni nin pan ye man ki su koma ki nin kashi foi ki nan jamman nawni aya ma bago katayamma ma nan kana da sa amma ayni aya ma gbanne aya ma ba wurna alwala zo karkana bozo jinglin ra ko kana alwala bara kamna dama na onda ce malaika jibril kana to wa na ban pa arjin lo komsham karambi yi bor la hadisan ay can abwa anwar muhammadiyya Sheikh Yusuf Nabhani ngunin sable page 41
ay kana sakal la hadis ma ku changme malaika jibril kan ta poha na ka yelo na yel nan ka ta poha ka wa jinglo kom paabo ka zo na bay ngoma totanga ka kom yirna ko pil jinglo ma kom paabo ka ya nam no gwa paama ka na paara ka na pa antina ko zanga na bzane ka po na fila raka adba ngun ya ay kulu yinga nyen wo ma pa fes do anab na kuna yanga na ka di yakura dan wo kana wo sokap do la jinglo ko ma na wonda pu mila jinglo ko wa paabo foi kala aya wana nangula karna shina do den yatta yamma ma komi ite kan ka tiem po jingle donc na ko zanga numa metango de tukar yat be jelle azang la metanga ka be go ko de mal lo shibal be go kana de malar nang de ka zang janu kala pai zang janu ho halna kon pama ami ko nang ni ma shepula nang le ma ni man ka yam po jingle ma de sa ni gba nan kas ni man nang kasim bala do zo aizan ni man po jingle de tout kambe ni ma jingle ma sahi na be yai ka nya kwam shi ala pa kwam pu jingle ma ama jingle ma sahi yai jingle ma nan halas ami abayebu duzo aya wana shi na nai ka anabe na ba pu nya ka ba nang tayam ma pu jingle ngo kana na shi ba wala kumi la kumi ne ko yisi kenan doyala Tiyo ma nang la sababu ka Quran aya nang wala de sa karakana andi ya dalil shella de so karakana wana to kati chang las Quran aya shel ni zang ti jijana ba ko de den chakar nang farila okay surati nisa 43 ma ay chang la aya ma ni ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salatu wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun first line bala ni ya ina min banyam imanin ma ditanon ki nyu dambo ya yimri ya ki murta jingle pobo na alai hankal tilab na isan ki miya to ashal in yara dalil shal dan da tahala ayan wa mana nyala daranan makasid na ali dir wayan wana la asbabun nuzul page 155 a changan yel mani ni Sayyidina Ali na Abdullah ne Abdurrahman bin Auf nda invite ba banjir goji ka banjir ko wona naka kazang dam na kabanyu da sahabra na onda na bayan dam no na mbong dam kabanyu dam wona ka bu'i na bayan po jingle ya ba biya jinglo ngo po bane ka Sayyidina Ali won garto ni zanga no on garto ni on karam Fatiha nai ka qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون قل يا محمد يا أيها الكافر يا إن كفرنا ما لا تعبدون لا أعبد ما تعبدون آية ما ورب تبي أن جنب شغالين من جنب دمو دوزو بانا لا آية ما دم يبما ون بوما مو يليا نحن نعبد تيان جنب لا بنشأين من بنا نغلولا إبنا جنب دما desa kana won suksila ayon mana anti yalba ya ayu allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun miriya ki pour jingle itin dit nan ki yudam boy to aya ma tubu wala junuban miriya ki tibe janaba kom itibe janaba puni dinde itin nan ki be janaba puni dinnon ki bes janaba puni hatta ta'tasilu ko ma lajiya ila abir sabilin hatta ta'tasilu ndien tamla aya ma chilen tale nirinde nan ki itibe janaba puni panye man ki nan wula ki su janaba kom dien chaki nan bana nan wula karnan kashi aya ma wapam da malayatu adaba na hadin yanga ti kere na dan nan walam duzo la aya no ma shi nan wodan kom subun nan talasham kana yal nan inna allah yuhibbul mutatahhirin laraban ci punu binti yal inna balaga punu binti inna yal mangle na won yal na tamlan so ngun yur daba ban nan da wula ban nan da man kashi la ayan ma tan ma ka bang da bakana ta la'al yel no kom subnan talahi zang titi duzo ay le la do wura den tuninin sala anan wula asu kom sham chakane nan wula kanan kan nan kashi dikte nan ka dakara yinani okay no ko lapse la la jena wa kom moma kama tulu ko esma de man la taba kama dalir den chekate sur jena wa kom al qur'ane ayli dalir ma de nyala
din ko en chakati nin nan kashi ka to jamna on ven yelanga kama chang ta daliga palle boutique an kan na kaso wonti delen le we aliga wajela kasa mi ka wonzang nan patapata nan zang zong wonda ban non wala ka so yen so bil na kana ka wala ka yem ka dariyan yinani ka zang chang ta zana won to na jamna woni de tuka le qur'an ayan wa ka bang ne janaba kom talahan yele kanan wula ka kwa man chak mbo sabta tama kana jamna woni duzo ka be yare ya to ashale da butukanin sala kanan na ban sha ka ba mele duzo aile mbo wato maliki puni hadisi rinye 107 108 109 first one 107 ma nana Aisha dilna second one ya sayyidina Umaru third one ma ya Abdullah ibn Amr dilna ko yelne ay mra pa anaya ka ati hanan yame arna borna chan second round bancen second round ya to ambala be ka kumbala ka borna di be ka arna lehra yung sahango ma ande borna yisi chang to sukom ande borna nji la hadisi da ba tango ma nana she yelme no buha na ka nabi lo ya no cham ta pa nan dit nan kar pasu la ngum pa mo nan wula ngum pa mo ni ngum pa mo o to no ma jen yarangam pa da ngoma bay o pa alna kana pa wudu ahu lis salat ko pa jinglo kom kamantam pa ngoma den ta la solaka nya gom bi be karta solaka no to dibindirgu be karta solaka no to changa second round hadisirin paharai sayyidina Umar ndilna ko bayal ne ina nabi yelo la de simtin Abdullah ibn Amr ya ne to ditinan karman la muslim na nabaran wunda ku yelan ba na ran al wala ma za na nan madan ya farila ma pa manin ni ka pa anu man to pa kun pa ka ja zo ka pa anaban yela na hango ma ka chan to bobin jirgo be ka chan tan ya second round okay uza chekate yule dalil shanga den cheka janaba kom ne to nsu aile ya to shanga janaba kom domin pa ilam janaba kom baga ai zahan le ka yisi azan la zahan ka min so lam ni man ya to abini man pam gadama biye ni man pam ka zahan la kanan bana sam hal shab malla pa ba kamal la problem yes ka shab nya fan ma kamal la problem ma ka shab bi balaga kamal la problem ka shab bin obi bi balaga ba kamal la problem ma ni man bayani be ni man pam dozo amina pa ilam janaba baga ay zahan la kanan bana sam janaba baga ama imam malik yal ahadwar puni dinde nan ka zahan le karnan wula ka min so lama ma yisi an yisi ma bin sha'ab nan wula bin sha'ab yina okay janaba kon baga okay dozo akpo page 20 zan chang page 24 anya ni yalo yeto asha ahadwar lanama la ko yal maliki yambara dozo ne pa ayiti nyo swarlam de tuko o ba janaba oti nago swarlam o ba yen sula janaba kom ditenan ka pa mi du'anai ko jimma mai da ban kurle shebra na bi apihna bizo du ngun to du'a ba ka jimma ma da ba point ka wongul na bi apihna ma pa rongan yele rongan yele de butuka ndina dagban ne bumbul mala tebon larban che tebon na nifas ama dagban lo ngamba mire yu tam to hayla mami daninya pa nyo swarlam daninya hayla ma duzo yela na hangoma tekpam pa do hayla katinir ma bonne hira no hila no biyo hila no tebona hayda ma menzi simbala to ay ko pa do anai jimma yu den to yu dabata kan mai so bien dinir yu ya za ba apihna ka fa na ma yel na bi apihna ma nightin ya ka bi apihna ma pa ka jimma na bang mai durum bala na kwa man ka botim there's a problem okay katin ni ya ko le webi na da bi apihna do so di ma before bi apihna ngum bi pour jinglo ba jinglo sama ka la andama ama arab mi zunga bangya it was a mistake ama zunga ai bankana nan dale antu yo sama tenye dapsle an yene jeng sama ma nda ka afaso yene jeng samle ba yara ama tukuche ni ma ne ti nye sa ten an labna tin ni la menzis mami pa enyo sorlam so to nyar dabata so to nyar dabana so ben dabanu so ben daba point ka fan ma ye ndiri nang lesma nir dama da terla pa ma problem den tir fibroid min yeto agola de to che ka pa ba ko son pour le so ben ka o nyo sorum kar biro kanel bomtim na onzo
abu botim den ta problem ama daba point zang chang bi api una is normal ama nri te pa bi api yana de ba mal la problem de ba durum bala bi accident ma bi api yana numa 15 days ma de sa problem bala de sa na bom tim ka halba afana mu wo ba dit nan kar ya 15 days ma do to ka pil jing la pobo ama de malla ayen dol so shanga ayen malla pour jing le sham dit nan ka te kar ku nyara kon ko nye topic tan wo ba ay bu nyara sor lan kay malla pour jing le den tu jimaiti yerna de sar lam pa sor la mo de lela duruma okay ça bo shem ben suni do maybe dinan kar non broad anto ku chele titin sa kaman ayene aitin yalla la ta'mas mo maza nyim bom timma sa shele la yeto an mo maza na kana hadisin min quran po yani timara bien ka be yusa kala tima ti bonda nyele tin yusir ti chanson mo nda nyele ka bu be den da quran aya ben katene yamununa alaykum an aslamu yin tela quran aya ma la aya ma wurla sira shel pun kanda chanti yirzo banu asada nama bra kam nanti de musulus kale nyati la hanama bra tum lati la hatuma okay hepsma to ka bo hanaba wulan yer yeto ka nabi yari de musulus na ma kan yayi man aki nan da dim minin da min musulus ma ala kan tawa do da ban la ba mata ba mal de mal sha karam de min musulus ba dola kam mal sha karam min musulus nan wula kar dola do pa man ka boti shel de yen de ben pi ha yelane dozo ay chantele la ben yar mazari nya ben shanga den de tu ne pa mazang ba hankal til de to chaka paso ko to doai to ti kana gomma shi ni ma na ka problem ma bi gomma fa huwa lahu karin qur'an fune nir kambal la lazane fa huwa lahu karin suratu zukhruf punir kana suratu safat punir kana suru da ba na kan kulnya la ayinma ka no wa man ya'shu an zikr arrahman nuqayyid lahu shaytanan wa huwa shaytanan fa huwa lahu karin la ayama da kullina balbun wuhore ne sal kamal la lazne hal so den to exceedi zayine kapa bo afana ma ban no ruki ya ven yala be bam mirit dia to a dem disturb pam den ka shabe na spiritual marriage la so bien ba ko den ma pa spiritual marriage ama kale mulo boble kada bamba bam pale yule mbolle ya nan wala woni tem den ka bo no woni ay nyama ka den so laji ka ya karmi ya yina vien qur'an ven yala nga fa huwa lahu karim aku mel nga fone ka gogolle ay nya qur'an aya shanga den yele fa huwa lahu karim jin companion qur'an aya shal yele ne njam na tike details yin zang da sababun nuzul namna tafsir pune den sahana cham do kan ku yar la dagban la den chakati cham ni ko ka cham yo tarne ne sum kanani mani qur'an aya shal yele ne no ko ta ama le ti te pa na san ko we nduma na zo ma mi wunda ko nang do bane ama ngun be juni on in ka nang da be sha for example ay tin ya ka pa ko malo nutum do to ne na dabsha ban vor ba dablam la bu bon la wa ban wa to tenir mama la ban ni mas peixe be wala ba ma ne silme sema motivation be wala ka ya labun ma tamal la pa basay kamal dab basay man to cirgar la pam kanir ko tirmar complain ka do so ko bien kariya golpuni won to nang la kamam buyo point e wi ko ban nang la ba ka min pa an lam nyim wobla man halle ka maniti jana baga kamal pa shaba nguyen zabo no timo to na halle ko o sha wata kana durum bala da zala bin har ma karin man non dale wayen ki halayya to ashanga ka kure ke to ashanga na shaytanu sole ka bo ha nabiya kalabun ma ya karina so il muslim fu nin tamla hadis ma la hadis ma nan bakantam nam walle ko yelni nimma minkum min ahadin illa wa qad ukla bihi karinuhu min al-jinni wa karinuhu min al-malaika ninir kamal la lazin kamal malaika nama ka bo hannabi lala ni
كبو وإياك يا رسول الله ويا نعم وإيايا ولكن أعانني الله فأسلم ni nanasha sana ko be kayuntus ko yino te ba kom wo yimno te ba kom ngo kayu biala kananasha zan ko na tizal samban njiya gulana be kanab ta pana te mbolo buta o buto sai kanab yero a shaytan ma ya kana ma mo yama mal shaytani mo ya so kam mallame ama hadis ma bu anab nira dol social kare nanasha dinu da ba kana ni mani kana na shebo kaso kam yin mal kalan yi dana ba mal ni man muhammad malalazin amma din dan shal alzin man da yin kanan san da wanda ake ko le muslim foi kabna zun wata ma bozo annabi adam ni rashina na wanda ake ko oi do abi kam na yin to lan malaika nam nirba ya kiraman katibina yino bira nu jiru kan yino be nuza nu jiru lan man sabra tun jela kan nuzalan wa sabra tun bire de bira qur'an pune ka shaytan yalya o na wona anta ba mangul bu shalama mang bayen bola soja nan bahba du bi ko du'abiya ka hadisi shal kana sahih buhari min sahih muslim pune nati nya ka ba du'abiya ka bi ma ko do yanti yirge be ko kura na no won ma pilo dambo ma no pilo la fitina nan bon nan fim do nan do ben shadi yen ka da be ngbaro varso to sa no pilo san kandanam bala usa aya wonyama ndalzin waya to ayen to da domi nto ko bu fon ko dire la duzo ni mani duzo hadis ma bu handam da do som wanda nan sham de na ma bayina duzo sa hadis wa wurne so kamalle amma shabdin nutonya musulna ma ka shabdin ya chefrna ma duzo so bien ko din ya chefra wo en chama ka yong pa ka min wala anda hal kartu to pa so ngunu to yala no mun nyarle wo tin yo sorlam ko nyarle watashraba damaha amino ina la'na ko na zo nol pato ni aynya pa nyurjim shaldin yirna kanya hailama subhanallah to take bond with you ndata bo hafal solo ko yel malay to ama da biam da gba mapam karnya aditi bi so lalama de sandlo tuma dun to sa modamliya hal so nol wuni mali ya hal nyama munu to zab yul hal kartu to wurum modamliya yes nyama o yidan ko to no yeto ashela kan won so palge tam kamo yengela sule labin ma da maliyani sa nyama da biya dabban kabe pabani so the my solution ama she ban mele to don wa so e boala wa tanzania mbate ban mele biya ne ka ma halti kwan zang so ba ko ban mele biya ne dama nyama son to nun rukiya karzo ayli quran ayashal na karma waman ya'shu an zikr rahman ma ayli la ayama gbanne do wurnay be na won jama puni ven yalanga antu wonyango ama shabdana ning dangerous pam ko be mi won dol social karle nan zo ven yalanga aba ven yalanga karo won sama bukata pam so bien ba kar kunya nguna womino won yita ko puli won ko la pulma nay kabang womino idan za bang ya non popa ko puli chira yi chirata ay nyam ka do so kano sen womino ko lam ne bi apul ma en samme nirbu mal de complaints pa yes kon karan zong nirbu timar complaints pa kar kunya ba be pa ba bene ka beno la bun ma karnya ka pa duwa na zo ada duwa be kema kala bun ma biya zo abukata na sam de sama tuma dun to wurma da amliya dun nyama dun to baga doro ka tibla hale ko ngam tabbo subhanallah dozo nimane dia to azuya dana nang manya asem do na titela hadis ma number nya hadis 2000 duma hadis 2814 be 2148 mban tamme mblam bang hadis ma number yela ma azuya netirle ma din cheka hala ko mal phone ka pa phone ma le de pune ay nyela hadisi shanga karando ngoma dem bien ni mani ka bang de to shanga be o de borni nesam amala problem ma ka bo mir bangsam banang rukiya mo ma ban to nang rukiya ta ndola be ama de ko to karanda han yino sa dan non ko amala 30 years kan mun to dola bilim na halna 30 years kan intazam ba ko ina karo disa ni muhabba ni muhammala yes kama dadam kam ye to achan to non te kama ton kulbe yon ka ten yingon chan lo shepulo muskushen na malame pour la maybe apa ira comfort zone na chen lo shepulo aba minima yes so de wone bi ankara les en mo gba union ne chanka cha kanon songba den bien karnya mu yen chan la ma sho ta doro musu no ko bi
so bien ka nya wondin ma karnya we ka bor ka nyen ngam le ka chema so bien ko doar be gomne kar kunya ngunu to negi ka so mo behle ko firkam o fili kama so mo alo behle it's not normal duru nyale alizam bi andola ma ab pa ma nan won ta yalle so bien kar kunya muy ku so o sangana biro mi karnya labin man ko sur la problème ma aminu no to dona hale kan sanga bukata chami gba bien ka ko on conceive like okuto zal pule kaman repon yalle ma ama ne borna ni ban sham ab pa man karo akuto lu amliya ma bukata o ko sala nyama so bien kar no yibilisi ko yar yiran to zo ta pernu ma polo pam karmal ya so bien ka wo sisto kariya ka sisto ya to anyela kariya unda la zin bloko shamma so ma alizin yung alizin sa ku kelate do ala penso da pa do mi so ma ka sana nyela la ma denang dangerous pam ama tin yar no wonu ma karin ngoma de bielar ko do ko move slightly from alizin manga shama ben kernir bo ngoma ba bielar ko tammal shal yisr na to do am ngoma rabiar ko kace bun bongo ma mi baye kace bangwa sa gorgan de wa de babian mi de zo titi de tan karnya ar konko topic tun to keni manon wolgale ka so kan bang differential dem bien na alzen nan balbo bam bien to ustaz choma janaba ntitable haidua haida mbala okay then haida bo haida mbala okay to den sab shama nifas mi den ka de point donc kan ko explain ma okay okay dungna se kat kana wulan tunin nire sujana ba kom do mi ne nirbo pam ne yamale de diranan ka nira yari Mr. Somed iratama caption doggy style yeto ashelen bien musulun sepune le tukani sal na kate yevi ka wor karam anya la majir ka wor karam manguna kaman enzan nirebe tone lungo laba yarama mbuzor de vie visa anyala kaman pa mara kem bo mala question shanga kala vi ma karna wula kare yin okay pa kaman 50 years 60 70 kabito zang man biblu ngozal to nan wumba karam for almost 15 years ka throw your questions shanga bien kabna ba dua kaban experience le badamle yanam funi mal buhara banto buha shal kaman chanta bere the ancestors bo kaman 1 month mali ta fe chanta buha fa ko bor na nyer nesin ka ta ba jawabi karche kala ban yarma ka la vivima kari because first nda nan ko toyi la ko nyala karambe wo be de semembe ama pa ma polo ma kara the movement out of that bondage ma dozo nira inda tema caption ma kaso tuma shege kanima ne dranan malah jibsa pam tamala balaga pune te bonda ben sha husnul ta'lil ali qur'an pune yasalunaka kaza ana baita buhaka ya baita buhango yalmango yasalunaka anil mahid dite nan kanir ma buha hayla yatu aya nyin yal bana hayla ma da'rin yal duzo mirka do be pa kamala hayla kamina ida allam da'rin yale hal din to tin ya doro duzo din namza duzo brato buhar question sha karnyala anab sahama bi buharo question sha anab jiwoji shanga mi bien ka buharo babami shanga mi bien ka buharo kamandan ko nan larnan wula karalla ka shami bo kar ko ya buharo mun nabu kaman bi yiso suhe to balaga pun biti ya no husnul ta'lil so buhago ka buhago ma nya wo borne onya odi hafi bi onya amal de bangsam biya kar bangsam ka bi balaga na mi yale husnul ta'lil din yel what hala question ma nya dum borne nan wula to downgrade you nchaka bangna apasu filam nyin timo ansa shel dan nya correct ansa nyin dil lapso maybe karnya so yesle karnya won nga sha gwa ko tuma ni shege mami ko ya dagwam biya no dan kan yarma da nan mo ma pambien kamande ku ya di kulpa le zina na timako
ongobe be bilim because ma ko to nye so ko abamima caption mami we are talking about questions of that sort kaman la questions ma ka Mr. Some da bohara kaman do tun ka yakaza bohango de pa la ni ma abamima ay mi so boase ka bohan yeto a boase ben yala ama ni sal kam na on na motion yes manem bay yabi la gundu ana enchanti jina oboase ndina ko hanam ni mani na ko hana labira ka do amba shay ko do ama mba mo karan la faisali ya yendi ka do ama kan yellunga ban zama 1992 kan ku kana sanpa atesa wan yabanye sanpa atesa lonti ya 92 kan pena yo Allahu akbar chang la mashagu primaire yin ma chang kalanda SDA JSS yin ma chang tamale Islamic secondary oh wow ntanan science ni mani 2006 kan na yi chang oboase nta karam ka pil tafsir 2007 2008 okay tabe kan yin to kunye ma I mean 2 million da phone en TikTok en lo sin yalya ane miangla la san ka banyoro yul kurgo ban yable na yam ko to pie jargo min yandambe tin yan zangla te mangan le jara nchaka biaguma nan wula kar yalge mina za ko to nan yim la nyele do zo mandin yala doggy style be musulun sene ama wula karda nan carte bien Quran chapter 2 surat al-Baqarah bala ayran par 223 ku cham tu yole nyar minino inde de gbanna ma inglisiya kacha ka fa wuhala da gbanle ka bo ha fa ma wula karnan kala ayanan mashina anab ku jila yinga ka pa aguna kariya la pa ma wol ben nan hijra lab Madina ka Madina pa ma Madina dab ma shab nan la pa ma shab amliya ma so ben nan ba amliya ma ka gafariya ka doma wo min pa amayin lam shi o garo nyang pulo ama o ele garo nyang pulo bu dolla she pulo ndam garba ngiran o ku dolle o to woni to karamo so pa amaya ka pa ama changa nabsane ka vitim mulo ko ko ngana yelo ka chang na she santilo yat nkumulo mangwal sada ka set bezara kumia kumakavu kana kumakavu wa kaso kan but styles ma brazil demi to kam slab yaron wa za katamile ka nana she zan yeto ama penti yala nabe ka nabe yelo ya no le la Quran ayema pa amuna no yida ni enzo dol social karnya social le to yidan ma o dolle be kabza wum tab damle so pa wa wonde ti halala bin ma dan de nan karpo o gbona polo karnya o sa angana kar ama ko le dolo nyango ma wula kati yam bolle usas chekan so hakaka sahabe lol kam ka yuna gare comme TV zombo ten labna tezan jima zan toy dozorin nan la karman la kamani nana shay zan ya to atita na ka nabti jawabi ma ka pa ma so nan wula karnan dwani so kanirbo pam ashiya nirbo pam de biya nirbo panjuar ne ka so kam zorlu no yelle so kam zorlu no wula so kam do mu yan garto ne changa nabsa because anab nda be shamma hala ay ku chankar pa bo ha ka ku changa na tele woni ne vi malame viel ma konko vi malame so ren nang lama kana na she zang jawabi ma yinan teto patab ma ka so kam so nan wula ka so kam so nan done duzo dinde nan karpa she poten dam gar banjira dwalmo kar kunya sa alhamdulillah de ayen dola nu jirgo zo anu za zo din yen nan sham kiza wum tab nyasam ayida ambala alhamdulillah am yar ma tir da koya ngwa din ya ban lo amle yanam ya to ambala da koya ma ban wa mun kuno la o mo o na on ya to din chaka ba jingla ma nya jingla karakara to za se chakati kana janaba ma den sursha janaba ma kom su nyala wula din nyala yala nu mbor no so kam zang on wa hanu kat calculate le okay zule ayen su janaba kom da tuka nan niya niya this niya mo number one step okay dinya janaba allahumma inni nawaitu ghusl al janabati li rafi'i ma kana minni min al hadath asghar wal akbar
دنيا النفاس اللهم إني نويت غسل النفاس لرفع ما كان مني من الحدث أصغر والأكبر اللهم إني نويت دنيا حيدة اللهم إني نويت غسل الحيدة لرفع ما كان مني من الحدث أصغر والأكبر dimi nyala janabang baga ka zumma jinglab tampai be kar nya dimi zumma la ya ka borna akuto to koma de bayi zale na su jumma kom kalan su janaba kom zang ma ko yinga nang niya de bayi allahumma inni nawaitu ghusl al janabati wal jum'ati ma'an لرفع ما كان مني من الحدث أصغر والأكبر أنا لنيا بنام دزادو ما اللهم إني نويت أنا لنيا من ياكذا أنا لنيا نويت غسل الجنابة ننسو جنابة كم لرفع ما كان مني من الحدث نيه دعشان أدم بيني من الحدث أصغر والأكبر دنيا دع به من دعكرة دنيا كمان نتوم راجما فين يلانغا niya ma gban nan bala ka fanam le yal netri yar kar yirna netri yal net soni ka anaba hadisi ni innamal a'malu binniyat netuna kam dum be biago pune be jama pune da malada niya shalta nan dawla tan nan da riwaya shal karkana wa innamal a'malu bil khawatim netuna kam tuntumda da bago ma nyaya to a sonu to pil kar jala karna ba ma tabi desoro tu kata te bang ni man vinya desoro niya nya tuli okay kana yinya dum paharai kana anan chang to ne dinya darma ba ka ato ko ngom pa sa angane pa ay ndamgame pa aduna ngoma halana nyu ngoma pa gbon min zan kana to ne pa le vin yalanga kari that's step number 2 okay step number 2 mbala dozo ay borda hadisi nanya an chan sahih buhari hadisi rin ya 262 mbala ne hadisi rin para 257 an chan tin yel kar kul doni mane didi ka nya andamnira woden nan sham to ka hadisi shal kana hadis 257 ngoma ne lo shepolo anabra atiem onda paalala wala zanglo nu soteng banne demi to karnya ayem paama anu diru ka mal toro kom ngonon wula ama poy ka tiem paalongo tule de nyala bokati kayen yusi ayem bala bokati ngombo paanu ngoda bata okay step 2 manan nabala ho ayem paanu ngoda bata kana to zang anu to kombe ngba jingla shala ayen nan wula nzam paatu ngoma ay pa akar nagi ay malichibu kanan wula kanan pai okay step 2 mbala step 3 ma kanan kanata nan wula onto to kom mpa azu ngoma step 3 ma ay mpa la jinglo kom okay step 3 that's number 1 yela niyo number 2 ka bo kom ngom pa anwa buta kana to zang babin shabe to kom non wulan pa to ngoma okay agwa bo aina kana pa jinglo step 3 won ye jinglo kom ngo pa bo okay agwa bo dozo ayin pa ala jinglo kom wudu ahuli salati akon pa ala ban pa ar jinglo kom ngoma sham didi ay pa ala nai kana nan wula na step 4 won yala ka to kom mpa azu ngoma hale na nyongol ngwa tbane pa atba ngoma nyanga ayin pa ala buta step 4 mbala kana nan wula step 5 ma kana pa agbaga nu jirgu pa le vien yelanga nu jirgu from abo sapien wa le ntishi ba nu jirgu pour parler wa taqdim al yumna ala al yusra kana lan labna nuzango ntlam parler ka nanbu dalku larbanci pun ka nanda nanbu ma danin yayi to ama ka nana ni kari maga manga nuza pour on parle kari kana nan wula nan suwa ni step 5 adizo am pa nango kana suwa lo kam ama an suru ma dilan chaka anu talon ma pun karlan shi ha toni abaye bo da butu ka anu talon pun kala nan wula karlan zang le shi ha toni da basamse da sa ama anu talon ma ilan shi ha toni ya adala wallan sam akosurum basam okay anda pa jonglo ko shella sa alan ka jongla wala ama general dem bien dozo malikiya fanam shabiyele ne ay pa jonglo komma abora anto pa ala za yinga kasu janaba komma ami ko raka pa ala de batata sheltem pa aroma
agba bo adore a chanta ko adore page 20 to page 24 ma la yato ashal ne yelma ma za bin man maliki li tafin bala dozo hadith yanga beni hadith sahih buhari hadith 242 hadith par 257 hadith din hadith oya ay ko le dos on zang la takara me takara ma nda ko sablame lebgol slimin sli steps ma 5 manza den tune changsham zanti Mr Somet so ako contact Mr Somet ka borra pipa ma anyale ami borra pdf ne lan sen le to o seneta to usa chekan te kutena beni pam zoya kamande yele waatila ne ay sukom ne de butunu koma la yire labre the correct process ma pari nyala te bo hanta ma Facebook atra yusra janaba hadith shal kana kar nyala anabi yalla anaba hadith pune mudu tembar shal zahanda zakala ka pata talma dan ka anabi ngunda mal sur janaba kon kala mina tan to nan kama anabi ngara nan lesha so ben ka nyo jinglar man la bokati jingla wubla ba ama ko janaba kon ba panda damo bi steps ma so shablan zuya kablan yara kaman la agenda wa mo jingla sha ten yusirma question ma bon skip mine ni aisu koma la ne koma de butu ne gu maybe kan to tra zangle mpai jinglo kom da mbanya lokshella mzile nti alita fiana ko la sahih sita ashango buhari muslim abi daud sunan nasai sunan tirmidhi la litafi ay ko kar almajiri karam Quran na kabarna karan hadisin ma la bu ko kara da ba yob ngoma nti an ko ci am ta babul guslu ngoma ko jile le de hadisin ma nti da hadisin mu zo ya pam ama mbanyala yeto an ama na yeshe mo anajin ngam ngumla ma mbanyal ni ma no ma yi banya bani lokshep lo mbayarle den tonon kambang sam na ba pani ama na banyale den tonon karbiane ama mbanyale ama zo ye bokati ngoma shi nya problem hala fa shabiyele ne do bokati den tozan su jana ba kom ama pa bokati ko tonon ngula de ko tozan su kanda te bwala fa ma bontale ko ene pa yala zo ya pam gardo nema ma zo ya do pa bokati de kashi ba pa do bokati kachi jingla ama de correct process kamante ba malsha wanam te yense ne jingla ne tuto zang bokati so ama ayen nang le shamka darma ba sam komma because tutuka den more important den ne ko som se ay bo komma pa anu manai ar malka ka mal tour komma sura ni ma problem ma bieni bayana bieni pam ama steps 5 steps ma tinu to ku yel shalam bal inshallah so anko be lolu kam ka yuna gare comme TV zone na bon inside tamale te man shiu kamana nyala ngombe dumo pune deso ensum ka to bu interview comme kalamna enfant pam na bien ka ay ku di soro kanen di jiwa pune di chankanta tan labna